Molweni balandeli, I hope niyaphila. Welcome to our channel again. Namhlanje size nesinye story. Bahlali esi story hayi nizawuzibonela ukuthi ingilosi sikhona nyani. Sikhona nami andibelieve but ndisibonile. Bahlali, before we proceed ndicela uthi subscribe, uthi like, then ni comment ke ku comment section. Maninganimoshela ixesha, masingene kuso straight away. Ngusiphamandla igama lami lokuzalwa. Isibongo ndingugaba. Pha kulali zaseMabheyane kwaMlawu. So ngokuxelenga ke lapha eCape Town. Ndinginotaxi, yama ngetaxi. Kule route kuthiwa eCape Town. Ndireya lona. So ndingumuntu obathandayo abantu egqibeleni. Ndiyabathanda abantu. Njengoba nabo ndibabona bayandithanda. So lo mfana ndidibene naye apha eKapa ehlamba imoto. Ehlala apha eKapa ndibona uba kodwa akuhlanga kulo mfana. Kodwa besihlambela imoto. Ndithi ke mna ngelinye ilanga, mfondini, uyayithanda lempilo uphila kuyo cause ngendlela endikubona ngayo wena uright kunaba bangabanye ndibabonayo. Athi yena hayi andithandi lempilo. Nami andithandi qha andiyazi ba ndingenza njani. Abazali bami kudala bebane besiza kum bathethe nami kodwa akukho nto ifikayo into uba manigoduke nabo. Ndithi hayi andinangxaki. Ndimbuza umbuzo into uba nangaba ndikuthathe mna ndikusondeze efamilini yam, inoba wena ungayamkela njani loo nto? Ungayamkela loo nto? Athi yena hayi ndingayamkela elo xesha. Ungakwenza cause nam ndiyabanjwa etrongweni, ndiphume ndiright, ndibuyele ku-drugs futhi impilo yam iphinde iqala apho besuke khona. Ndithi mandikhumbula kakuhle early October Last year. Ndimthathe. Last of last year. Yes 2023. Ndithi hayi masiyama siye emakhaya ngosiyahamba ndibana apha sekulapha ngo-bus 5 apha eCape Town. Ndithi hayi masiyama mhlekazi. Lifikile la mini ndandithetha ngayo ifikile la mini ndandithetha ngayo. Othuke nathi ndiyahamba nyani. Ndithi hayi siyahamba. Ndisithathile isigqibo umuntu uba ndiyahamba and ke njengoba ndisithatha isigqibo mandithatha irisk. Abazali bam andikabaxeleli, andikathethi nabazali bam kule nto ndiyicinga. Kodwa ke masihambe, ndizova phansi uzawuthetha nabazali bam noko ngabantu endibaziyo into uba noko baphilisana nabantu. Athi yena hayi akho ngxaki sihambe sihle sigoduke. Ndithi ke ndiza kushiya ke ngoku apha. Ndifike ndidibanisa abazali ke ngifamily yonke eyapha ekhaya. Ndithi kukho lo mntu ulolu hlobo apha ndize naye. Lo mntu lo ebephila phantsi kwebridge kodwa kuba ndimbonile uba lo mntu lo angalunga lo make ndimthathe ndize naye apha. So nawubona nini uba niyawuthini ngaye kodwa ndizondlulisela lo mbilomo into uba hayi lo mntu lo ufuna uba right, ufuna ubuyela esimeni sakhe. Okay, ifamily ihlangane nyani ithethe. Ithi ifamily ke ngoku hayi siyayiva nithethayo kodwa into ebalulekileyo ikomkhulu. Noba kwenzeka ntoni ikomkhulu lona lilo elisiphethe apha make siyidibanise nekomkhulu. Hayi ke nyani izameke lo nzame ndabe ndinemoto ngepha elalini. Ndibase ngemoto komkhulu kuyokwenziwa yonke into. Ndichaze nami uba lo mntu ndidibe naye kanjani. Lamkele omkhulu isinike ileta ke omkhulu into uba noba ungavela ntoni kuvele ntoni. Funeka nje lo mntu akana ID, akananto, ungumntu nje okwezelwe ngoku. Okay, ibe right. Hlale ke ndimshiye nyani elalini. Hayi ke ndibane ndithumela imali ke ngomuntu uba makabane ahlale pha angagcini kwelicala because bengingamfuni kwelicala mna aphinde eze ngapha. Hayi andimboni uba nyani hayi uright nyani ngona imboni uba right. Ndize naye ke ngiphinde ndinyuke naye. Fike ndimenzele i-ID apha, temporary ID.
ndithe ke ngisamenzela temporary ID ndithi hey one license make sihambe siye pha e-traffic department license yakhe inobe ise-on pha hayi ke siye nyani siphethe le temporary yakhe ID sifika into zakhe nyani zi-on pha ndimenzele i-temporary ndithi masiyenze le temporary license siyenze i-temporary license sibuye nayo i-temporary ID temporary license ndibana ndihamba naye ke ngoyabona ke ngosengu-driver uyabona ngonasa lapha eteksini wathi wazoqashwa ke ngonaye yabe seyiphumile ke ngelicense yakhe wabe seyiphumile ne-ID yakhe yaqonda uba ke ngohayi ke ndi-right usafe ke ngokakhulu oko sifumene izinto usafe noba ngavela ntoni enomvelela une-ID unento yonke so ke ngoku sahlala naye ndahlala naye hayi ndambona uba ayingumuntu orayithi nyhani akaseli akatshayi njengoba bengumuntu otshayayo oselayo akaseli akatshayi entyi akekho ku-drugs ndeza nabo kubangani bakhe abayihlala nabo ndabuza bona bava njani uma bembona umZulu ngosetshintshile enje yo bawuthuka kakhulu loo nto leyo babengabhilivi noonoteksi benditeksana nabo apha bebengabhilivi into yoba hayi nyhani ngumZulu lo abantu bebephika bathi hayi lo mZulu besimazi inguye hayi ayinguye lo utshintshile futhi wabuya nyhani emkhulu emhle clean ebonakala uba ya ngoku uyiyekile laa nto bekade yenza wazoqeshwa ke ngokwasila kuba nangoku ke ngoku urayithi ngumuntu orayithi usengumuntu orayithi andikafumani ingxaki nefemeli yam iyayifowunela nefemeli yakhe iyayifowunela kodwa ke into endingakayenzi udibana nefemeli yakhe sukela sasidibene mna naye zange ndadibana nefemeli yakhe kungoku ke ngoku sawuthatha amanyathelo aba ngoDisemba into uba ifemeli yakhe nayo iyafuna undibona umuntu esendibene naye efemelini yakhe ngumntana awuzemva kwakhe olapha eKapa naye nguye ke ngoku ndadibana naye sathetha naye ndiyadibana naye siyahlala sonke ke ngoku njengoba umZulu ehlala kum yaba yiloo nto tata ndiyasidibanisa nomZulu umZulu andimazi nganto mna bendingamazi ndimazile apha eKapa kuba ehlamba imoto apha eKapa akho nto ndimazi ngayo ebehlala kweliphi bridge phantsi kweliphi bridge apha eCape Town belapha eCape Town alright okay alright enkosi Malami ngumlungisi umkhanda weRespongo ngafika le Kapa driver ama-taxi which nakhona futhi ngahlala endaweni engangendawo yami engakakhile khona eMitchells Plain ngihlala nonkosikazi nengane unkosikazi wayengasebenzi yonke into ixhomeleke kumina kodwa yonke into ayi-up to date endlini yonke into yenzeka sasingekho nesidingo sokuthi sisebenze because ngangiwenza ama-responsibilities wami ezindoda mase emva kwalokho kwenzakalani mase lapha nakusetshenzwa namagaji umuntu osizayo kwi-sliding door ngasebenza nomunye umfana owekhaladi lo mfana owekhaladi owayeshaya ihunga okay right ekushayeni kwakhe ihunga umuntu walingeka waqala ukuyithesta lento lena ekuyithesteni kwami lento lena kwanokuya kwandinsuku sengiyishaya lento lena ezukuyishaya kwami sekuyadecrease-ke nama-responsibilities wami sekulekha izinto endlini manje izinto ayisabhalansi ngokwendlini sekukhona manje inkosikazi kade engakazi yokucela izinto ngaphandle sekwenzeka izinto enjalo lilahleka isipani lilahleka umsebenzi kwenzeka nje izinto ongeke u-understand ubone ukuthi khona into engibhizi ngayo ebuza ukuthi yini lena kwenzakalani ngifike ngimtshele ngizibheka yazini I think ukuthi i-option esingayenza kwangoku awuthatha ingane nibuyele back eDurban ngidinga ukuthi ngeke ngihlanganise izinto by myself lana emva kwalokho nizobuya yonke into esiyi-grand hayi fair enough wayithatha leyo decision ngase okay ngiyabona isimo ukuthi sekanjani ngizohamba nengane ehambe nengane yo in a way kwavene kwayilento le kwayenye i-downfall lapho-ke futhi sekushawa mpela-ke lapho sekunegenge futhi naserowundini engishaya nawo kushawa le endlini sengibuye isipani sokuthi ngidrive manje angisadrayiviswa ngibuye ngibanjiswe kwi-sliding door uyabo experience nje izinto ezifana uthola ukuthi manje izinto esahambi accordingly ngibuye ngingasafiki nasendlini uthola ukuthi mhlawumbe 2 weeks 3 weeks angikho endlini ngifike endlini ngizohlamba ngiyashintsha uyabona leyo khona abanye abafana abahlezi endlini kuyashawa endlini
kanti kuzothi ngingekho mina ngipharaza le town ngilahlekela etown mhlambe imoto manje bangenisa izikoli umuzi wami wadilizwa ngalahlekelwa umuzi khona lo enganginawo okay right kagcina sengend up ngifaseke nyanyane ke le mpilo yalana sengiphila nje ngokuthi mhlambe imoto angisana ID nangisana license PDP yonke into nje sesilahlekile okay right usola ukuthi khona isinye ikhasi usola ukuthi noma ngiphethe amapheli usola ukuthi kuzovene kufike leyo nto leyo ukuthi hayibo uyabo yini le ngiyenzayo ngahlamba imoto ngudrive uyabo mase kuvene futhi ifika iflash same time leyo nto leyo kuvele umuntu ethi car wash ngoba ngiphethe izinto amapheli amanzi ngisi ngiyakena sengihlamba imoto ngobani kumele ngibhemile lento bovuka kumele ubheme you like it or not iyona first noma ulale ungadlanga ngikucinga indaba zokudla uzocinga indaba ukuthi imali yokuqala uzohlanganisa kumele uthenge lento ubheme uyabo so kwaphela like almost like 8 to 9 years ngila estradini ngibahlambele ezansi ngibahlambela nale Kraaifontein nani usiphanga amazi ngalelo hlobo usiphana lo wangisiza which nakhona futhi bangibuza futhi yabona ukuthi hayi awusho kwakwenzakaleni ngamxelela indaba yami ukuthi hayi into kanje and nakhona futhi ikhathi sekufika isikhathi sokuthi elento lena engithathe sihambe ngambuza nje one question ukuthi mfethu are you sure wathi mina yawo sure ngafika ngathi alright ngashazi zonke izinto lezi ngangiphethe ngafika ngalento lengahamba nayo which bese ngibhekisisa looking back lolo suku lelo that was the best decision engayenza uyabo abanye mina side lami into engayisho uThixo wangiphendula yabo awangiphendula ngenye indlela sometimes ingilose emhlabeni ngeke uyibone iveze impilo ifika iwumuntu njengawe udlala iside wingilose empilweni yami yabo hayi yabo so ngafika ngalento le kanjalo ngakwazi ukuthi ngirepeat yabo noma izinto ngeke saba like before yabo ngalahlekelwe ideni yabo yo nakhona futhi kwaye kwafika like embaka 2022 yathenga amanzi ba kwafika abazali bami ngiyabona kwafika abazali bami ehamba nosisi wami bazongilanda la eKapa ngilesa sime ngisona bazama bona ngentamba manga which examine kwabo ngabaxelela kahle ukuthi no ngeke ngikwazi ukuthi ngihambe nani ngoye back eDurban ngobani angifuni ukuthi ngibe engxaki ngasekhaya ngiyazazi indawo engizofumana lezi zinto lezi nakhona futhi usola ukuthi noma kuthiwa mhlawumbe kulahleka idu noma mhlawumbe khona umuntu obeka into ethize yangabonakala sekuzovene kuqina ukuthi mina kuthiwa yabona nimlethelani lana ngiyayazi into kanjalo so just to avoid ingxaki ukuthi kanjani please bani ningamind buyelani emuva hayi usiswami wafike wangibuza mhlawumbe like 3-4 times ukuthi hayi bona uyayizwa into eshoyo wena uyebona ukuthi unjani right now usitshela indaba zokuthi asihambeni asibuyele emuva sithi sokusiza uyebona ukuthi unjani kwangoku ngathi hayi khulekani ngiyazibona ukuthi nginjani and ngizoba grand futhi ninga stress uyabo wathi hayi wena ayikho lento eshoyo uyahlanya manje kodwa ngoba uinsista ukuthi asihambeni sizokwenza lokho sizokwenza ngalo hlobo lelo abahamba ngempela that was 2022 bafikile which the option yokuthi ngiphinde ngihambe futhi iyavela isivela nayo usiphana uyabo nakhona ngize ngigodola ngalelo xesha khathe bafika kumina lo usakhona nje What? uma lo bazongilanda Hey. Nguwe lo? khathe bazomthatha Yeah. uyabo which nakhona futhi uyabo akusafana angikhali ndawo because nansi i-short film uthola ukuthi engihamba nawo kusebenza namhlanje Yeah, uzongithumela zonke ezi. Yeah.
yabo. So ngisizakele ngiyabonga, and futhi lethuba lengitholile angiyimisele ngokuthi ngidedele ama-consequences walo. Ngiyayazi le mpilo, angiyimisele ngokuthi ngaphinde futhi izinto ngibhekane naleya nto leyana. Uvuka ungazi ukuthi ufuna ukulala, ungazi uzolala kephi, noma uvuka ungazi ukuthi uzoqala kephi, yini ekumele uyenze. Into engibhekane nazo ngoku hhayi sengasho ukuthi ngikhokhwa umoya ngobani zine-direction, indawo engihlala kuyona yonke into i-right. Bengivuka ngiphume endlini ngiye emsebenzini ngiyophangela, ngiyabuya ngirelax endlini. So in other words angikhali ndawo according to ukuthi nje lokho kwalahleka mhlawumbe kwakudaliwe ukuthi lahleka, kodwa vese nalapho engikhona ngisazophinde ngikwenze much more yabo. So ngeke ngisho ukuthi konke i-downfall ngobani mhlawumbe kade kumele ngi-experience lento lena ukuthi ingilungiselele lapho engiyakhona, uyabo. Ngobani khona indlela engibhekane nayo, khona lapho engiyakhona ngisho ne-direction ngiyayibona. So yilo nto engathanda ukuthi ngiyibonge. Okwankosikazi ngazi ukuthiwa useney'ngane eziwu-3 nomunye umuntu yabo, which nakhona angimblame, kodwa manje le ngane kade sinayo angazi ungase mhlawumbe useshifte ey'lalini or something. Iyona nto engizama ukuthi ngiyilwele bese kuthiwa ngiphinde ngabheka eDurban ukuthi at least mina ngi-covered ngokungapha. Sengabe i-10 yami yokuthi ngidlale i-position yokuthi ngibodade enganeni, uyabo. Kodwa yena for ukuthi eqhubeke nempilo yakhe angimblame because why? Ukubekezela izinto ey'sona, uyazi ukuthi ngi-right kodwa manje ngaphazamiseka. Kodwa nakhona futhi kade ezolinda lo 9 years mina ngisalahlekile empilweni, uyayibona lento yena engabheme ngaphuzi. So ukuthi uqhubekile ngempilo yakhe hayi lokho ngeke ngikubeke kuyena, yabo. It was a must, kade kumele, kodwa into kade engathanda mina ukuthi siyilungise nje kuphela ukuthi ingane kuye, yabo. Yilonto nje kade ngi-interested ukuthi yenzeke. Alright. Yabo leyana which it took le downfall ngalolu hlobo leli yabo nto leyo, which i-experience yokuthi ngibone ukuthi izinto kade ama-consequences okwenza i-30s. Ngobani sometimes singababona abanye i-strategy uthole ukuthi ulo meko lona lento lena mina side lami into engingayisho ihamba nama-evil spirits wayo. Uthola ukuthi yabona the time uyenza noma kuthiwa plan uzolungisa into, noma kuthiwa mhlawumbe uyayibhema uya kwi-interview, uthi usuya kwi-interview uvuke ngexesha eli-right, yabo sekumele uyogibela uvene uthi athi ngishayi already sekuphazamiseke ixesha bese ufika phela kuthiwa ulate esaphasa into yakho. Ifika ihamba ne-downfall, iyaphazamisa. The only way ongafike ulento lena kanjalo ukuthi uphumelele kuyona ukuthi ingaphazamisa empilweni yakho, there is no system ukuthi mhlawumbe ngizoshaya ekuseni ngishaye late ngobani still izobe iphazamisa ngobani usalishaya, izungashayi at all, uyabo. Ilapho ke khona ungasho ukuthi hayi into ama-drugs we-covered, ungashayi kwayilona i-drug at all, uyabo. And abantu bathi akolula ukuthi uyeke xa uqalile. Uyeke njani because usipha ukuthathile? No, yabona kahle ekuyekeni kade ngisanayo i-intention yokuthi ngizoyeka, because even nala i-strategy ngikhathi kubhenywa lesi zinto kade ibhenywa, kade kukhona abanye esole ukuthi izibhenywa nangomjovo. Ngangitshela kahle ngisabhema ngisho kahle ngithi yabona once ngayijova lento lena sengisayinile ukuthi ngeke ngiphinde ngiyeke. That's why ngingakaze ngiqale nokuyiqala ukuyijova, even by me ngisayibhema lento le nganginayo ukuthi ngizoyiyeka one day, ukuthi ngangidinga nje leyo gap itch, leyo loophole ukuthi ngifumane i-chance lena engiyifumanile ukuthi ngiyiyeke. Iyona ke ngayifumana, which ungabe nga-upgrade nami ngijova nani kade ngeke ngilaste ngoba sekuphela 2 years manje, uyabo. Ngibhema drugs yonke into up to date, umlungu akabi na story ngemoto yakhe, yonke into nje is up to date. Lapho engihlala khona yonke into i-right, ayikho into engathi mhlawumbe khona into engathi ngiyekhalela ukuze into engibhizi ngazo ngoku no. Yeah, ndifuna nje i-advice kubantu abatsha because uyabona abantwana bacinga i-right yonke lento bayithatha batye. Uthini kubo nje aba bancinci? Bekuthi lento lena sometimes ukuthi umuntu ezengene kuyona ihamba nabantu ozwana nabo, uyabo. Uthola ukuthi once uthola ukuthi umuntu unomngani even noma kuyi best friend ekade ekhula nayo,
once yaqala ukwenza lezi zinto lezi akayi-disconnect empilweni yakhe because somewhere somehow uzofika ejoyine naye, uyabo. So i-surroundings yakho akumele ibe nabantu ababhizi ngaleyo nto leyo because why kuzoba khona indlela yokuthi ngobani iyabizana i-spirit lento lena, uzobona ungathi sebashayela ungathi bamnandi ungathi wena osele egamini namathi ngizwe lento lena and then ungena kanjalo ungena ungeke ucinge ukuthi uzongena, ungeke uplane ukuthi hayi mina ngishaya nje lento lena kade hayi nihamba nawe, uyabo. So if bobona ukuthi mhlawumbe uphila nabantu ukuthi babhizi ngezinto ezithize, uzobe ungekho wrong ukuthi udisconnect bona, uyabona leyo. Uthina bathi surroundings zakho plays a big role ukuthi at least okay right uyazi uyibheke ngani, uyabona leyo. Ungazi nje ulento lena udlalile ngakhona, iyona advice engayishaya nabantu ne-youth leyo, yabo. Okay. No, enkosi mzulu. Ngosipha apha ezilalini. Ngihlale from October until July, 10 months. 10 months. Yebo. All right. And the family yakhe ifana njengefamily yami. Even namanje communication yonke into still like family. Ukuthi nje umuntu usafocus kwizinto kodwa kusayi family. Ufumane enye family ekade ngayilindele. UThixo usebenza ngendlela eningi, uyabo. So amanye ama-advantages wayo yonke lento lena. So abazali bakaSiphayi bayakwazi uba uyadelela sometimes. Inkosi, gama lami uZamikhaya Goniwe. Driver apha kule route yase Kraaifontein, Cape Town. Uqala kwami kumqaphela umZulu. Xa sifika apha siyonqena mos ukuhamba mhlawumbe siye ezishop siyothenga ukutya nokuhlamba imoto nokushayela imoto nokuthini. Then kuthiwe hayi mani naba abantu uxelwa ke amaphara ke omZulu apha. Hayi thatha nathi ahambe ayothenga eze ne-5 rand, azofumana i-5 rand. But what I noticed kumZulu into yoba umdaka ne, but emdaka nje uyayazi uba uthunywa ngabantu abaclean. So uyahamba aye eshop ayothenga ukutya. Obviously kwazi shop ungena ngaphakathi akanakwazi ungena mos because umdaka uhlala ngaphandle mos, yabo. So uzosoloko ekhangela indlela eright yoba azakwazi uba ayosithengela ukutya eze nakho. Eyazi uba ndimdaka mna lo muntu ndithumayo uclean. So into ezakwenzeka uzakwenza sure uba ukutya kwakho ukhavile kakuhle, uyafika akho nto uzoyonyanya naye uzokuthanda ukutya. Okwesibini into endayiqaphela kumZulu into yoba if umzekelo umthuma ebhankini bayokuvalelela imali, ayokufakela imali ebhankini because siye sonqena mhlawumbe ukuya ebhankini siyofaka imali. Thumela umZulu ayokufakela imali, then kwenzeke uthi ngexesha usamthumele umZulu engezi neslip, ufumaniseke uba bathatha imoto uyabizwa uyolayisha endaweni ethile, uyahamba uhlale 3-4 days ungezi eCape Town ungazidibani nomZulu. But umZulu uzosigcina ezaslip sakho ngoba uyayazi wasibaluleka kangakanani na. That is one thing endaye nayinothisa kuyo uba njani umuntu ohlala phandle abe ne-order ngale ndlela, yabona. And also uyabona izinto ezifana nekofu, akana thinga inkofu wenza sure uba iyogqumeka kakuhle so that uyipresenta nje kakuhle, uyabona. And xa usitya awunayo into yonyanyayo but yena uyambona into yoba uyabonakala umuntu ohlala le ngaphandle. Ne-respect enye into esayibona, sabona into yoba lo mntana lona ngumntana okhuliswa ngabantu abarayithi, bamqeqeshile bambonisile uba ngaba umuntu omdala uyahlonitshwa and kuthethwa kanjani nomntu kanjani. Umkhuluwa uyamazi, umuntu ongutata uyamazi, njalo njalo. Yabona. Wemka ke mna ndizomqaphela ndikhonjiswa elokishini, usithwa uyamkhumbula nomZulu. Ndithi mna umZulu kuthiwa lo wayihlamba imoto eCape Town. Ndithi ke mna andisamkhumbuli kakuhle. Kuthiwe nankuya ukhonjwa eseteksini uyadrive. Ndithi ubani ngokuthi hayi nankuya, ndithi iphara lifa kweteksini. Hayi bo lo muntu akayithandi mos imoto yakhe, uqhuba imoto kaNkwiliswa ebelieve so. Kodwa no khawuhambe uyomjonga ngoku xa nafika andamthanda qomba hayi kaloku not uba noba ngaba u-right but I cannot for uba mna ndisabonela phara, which means ingqondo yam seyigcwele uba ngaba uliphara ayingomntu onoba right, yabona.
Now into ezokwenzeka ngokuba ke apha erenkini siza singabantu abahlukahlukeneyo yaqona ngokwezitandard nendlela yokuziphatha yonke loo nto leyo. But ndafumanisa into yobana uhlukile kwabanye abantu, uyazazi into yoba usuka phi, and then ke futhi uyayazi into yobana usa-excludwa ngabantu, uyayibona loo nto leyo. Kodwa ke uyabazi abantu ebesebenza nabo be-close kuye, aba bebemtyisa i-5 rand yonke loo nto leyo. So ndaqaphela apho ke ngoku into yobana man lo mntu lona urayithi, and then ndazombuza ke ngoku uba ifondini ithini kanti into yakho. Wayefowunini because ndiyamothuka namhlanje uba uthetha kangaka. Hayi uye efowunini weza ne-proof wathi no nazi izinto vele ndanditshaye i-drugs nazi izinto wayicacisa ngendlela beyicacisa ngayo, and that got me very interested into yobana hayi bo banqabile mos abantu abaphumayo. Hayi kuphumeka ya abantu abaninzi bathi ndiyafuna uphuma but andikwazi uphuma, uyabona. But xa ethe waphuma wayi-one kulapho naye nanomdla khona uba hamba kwenzeke njani. Wathi kuba kwakuchaziwe uba hamba uthathwa nguSiphamandla wamsako kwakho, aqonda uba andizobuza kuSiphamandla, sayibuza pha kuye emzulu kwenza kanjani. Wayicacisa uba hayi uSiphamandla wathi wandithatha wandisako kwakho wathi wayichaza yonke loo nto leyo. And then i-environment yasezilalini yaba njani. Uthi it was challenging but interesting at the same time because ndifuna into ezintsha because mna ndingumZulu, so bendisenza izinto ezenziwa ngamaXhosa, uyaqonda. And then ilife yapha ndayithanda, uyaqonda. Abazali bakaSiphamandla avele nje abe emotional once uba athethe ngabazala zange kade afikelele kuloo ndawo, uyabona. So ndabona ke ngokuba man lo mntu urayithi, and ndaqonda ubana mna njengomzali I had umntwana nam owayeke watshaya i-drugs, naye ngethamsanqa waphuma kwi-drugs, uyaqonda. Wabuya naye waba right, so that made me believe. Okay, first khathe ngisanda ukubuya lana o-driver abanye babethola ukuthi banginikeza imoto bilayisha ngathiwa ngiyehlise ngiyoyitipa mhlawumbe ngigobe nawo ngiphinde ngibuye, yabo. Mase babona from lapho ukuthi hayi no ngiyashayela. Mase kwakhona-ke o-driver nawe uyazi ukuthi ngeke bonke babe right, yabo. Wakhona abafika nesaying ukuthi hayi bo lo muntu kade la estradini senimnikeza imoto akanana nelicense uswathi nani, yabo. Senimnikeza imoto kwasho waqina wavutha. Mase ngabona ngathi ukuthi ngiyivale leyo conversation leyo abekhulumayo, kade ngakabi nayo imali ukuthi ngiyenze i-PDP, kavena ngayo tsaka i-temporary license yokuthi iveze ukuthi ngiyaqualify behind the steering wheel, uyabo. So ukuthi lezi nkulumo zokuthi yebo lo muntu ukuthi uyakwazi ukushayela kana license, nansi proof eyokuthi bona la. Mase bathi sebeyibona bayathuka ha wayephasa 2008, uyabo. Ukuthi yebo kathi ne-experience engaka, which okay right lapho ngisasebenza i-procedure yokuthi kuhlanganiswe imali ye-PDP. Eventually okay right kwathi isikhathi ngasizwa na driver bathize ngayifumana leyo PDP, yabo. Which nakhona futhi kathi sengiyifumanile mase kwakhona u-driver esebenza naye lana wangitshela ukuthi hayi nansi imoto engakwazi ukuthi ingene ngayo ya petrol, just nje ukuthi bangibone ukuthi no ngisebenza kanjani. And then that was like iyona moto yangifake nephini ngobani ngasebenza ngayo ihlezi clean imoto, iya cash imoto, akube nezitori no cash, yonke into up to order. Noma khathi sengiyeka la moto azange ngisho ukuthi ngifumane enye, and ever since ngayiyeka la moto ngoNovember, ngoba sekuNovember nangokuqala lo muntu engimshayela sekuphela unyaka wonke ngimshayelela ngotata lo ngimshayelela ngo-36, yabo. So kahle ngokusebenza hayi ungasho ukuthi ngi-reliable, yabo. Ngobani ngeke ukuthi ungafika utrust umuntu nento ekhosta almost $500,000, uyabo. Uthola ukuthi lowo muntu lo trust umuntu ongaphilanga kahle ekhanda, uyabo. And futhi sekupheleni nanonyaka ngimsebenzele, which no and ngingaconfirm ukuthi hayi kusafana, yabo. So ngayifumana kanjalo escape yami, ngize ngifumane nje ngibe back on track right now, yabo. Okay, no angwa kama lami ngosibongiseni Bhungane. umZulu mazela Umzulu ndimazela aberengini, sadibana aberengini. So saqhuba ngokusebenza sihlambe ezikhondana, sisebenza soyi-2, sihlambe ezimoto, kuchayile sibane sigoduka, siphinde sibuye esibani bane nisiza
mhlawumbi ezimoto phinde ngigoduke. So bengumfana bendisebenze naye oko sesibambene ngendlela erayithi. Ngumntu orayithi nalapho. Okay, ubumazi na ukuthi uyadrive before aye notas ispa. Bengamazi. Bengamazi kodwa bezitsale bekazitsale. Esibanje manje sisihlamba ezimoto zesitsale notsala bese sibhekise ngeke. Okay. All right. Okay, sure. Okay, angusebuthe. Okay. Phumeka. Kuyaphumeka vele. But into endiyibhilivayo ndibhiliva into enobana ukuze uphume ufuna i-message from umuntu osober. Okanye ufuna i-message from umuntu osober ukuze ukwazi ukuphuma kuyo loo nto leyo. Angeke ukwazi uphuma ongakhange ufumane esa stofu ndizama uyibeka ngale ndlela yoba yi-drug loyidingayo ukubulala le drug ikubizayo, understand, and also nokusuka komntu kwi-environment, because nayo uthetha nge-environment because wayikwi-environment esober, yaqonda, wakwi-environment eqhunyiweyo waendapha ke naye engena kuloo nto, yaqonda. So kuye kwanyanzeleka ukuba makuwe epheleni izindlu kumke nabafazi kuthini ujike nefamily yakhe ukuze akwazi ukuba understand into yobana uyadinga uba makabe uyaphuma. Another thing mna endenze yandanomdla kakhulu kwezi story, ndingumntu okhonzayo, umntu wecawa, ndiyakhonza rhabe. And then andingomshumayeli lo uma epulpitini ashumayele, andiyo lo type yomshumayeli. Mna intshumayelo yam ilapha ekuhlaleni njengoba sihleli sincokola, kulapha intshumayelo ndiyifumana khona, because le inziwa ngumZulu namhlanje yile nto kuthiwa bungqina, testimony. Ubungqina boba this is possible, yabona. So ndingumntu ke mna ke oba nomdla ezintweni ezinjalo, so ba umntu abe sentweni besengqondweni angekho shoma ngabangakwazi ukuphuma ngayo, but kwenzeke, because ndiyamkholelwa uThixo ndimkhonzayo okokuba uyakwazi ukumsusa umuntu entweni noba ngaba ebe yintoni na. I think mna enye into eyakhe yandihlela into yoba I lost my first wife because nditshate okwesibini ngoku. Ukuluza kwam umfazi wam wokuqala ndandingazi uba kuyaphileka, ndandingayazi uba ndiyajongeka, akhona amanye abantu ababhinqileyo abakwazi ukundibona sendisenza nje umzekelo outside ukutshaya, yaqonda, because you lose hope, yaqonda, xa ngaba usentweni usengxakini, noba ngaba mhlawumbi kuthiwa ubhujelwe, noba ngaba mhlawumbi kuthiwa uyatshaya ufuna uphuma uluze ifemily, yonke loo nto leyo kubakho into ethi ingathi abukho okunye ubomi ngaphaya, into leyo ethi ihambe iyofikelela ekubeni umuntu makabe uyazibulala, yaqonda, izinto ezinjalo. So anything is possible, not only i-drugs, nantoni na umuntu akuyo ingxaki uyakwazi ukuphuma kuyo, yaqonda, and it takes an inside person ukuze ukwazi ukuba umuntu makaguquke abe yile nto ufana uba makabe afana nabanye abantu, because surely yena amaZulu ane-pride Yeah. That's what I know about them. Ane-pride kakhulu, awafuni ufanele kamntwini, awafuni ukusetyenzelwa ngabafazi, bane-pride kakhulu aba bantu aba. So for him to lose all those things, yathatha yonke la pride kuye, and uthi une-questions ebezibuza zona xa usuthiwa makahlambe imoto everywhere ahamba khona, uphethe isephu, uphethe izibhonji zokuhlamba imoto zokuthini, azibuza uba njani ndingudrayiva, ndithunywa ngodrayiva uba mandihlambe imoto, yabona. So laa nto bikasathi kandikhweleta phaa kuye engqondweni into yoba awufanelanga uba mawube lapha. So if noba usipha ebefikile wathetha naye ebengazukwenza nto uba ngaba la esasikhwele besingekho phaa kuye engqondweni yakhe, soba why ndizoba down kanje, ndiyawugqiba bekade ndingudrayiva, kade ndibalulekile, bekade ndim othumayo, but ndim ngokothunywayo, yabona. Ndingcono nakwi-sliding door operator igaki ndisezantsi nakuye ndidowngrade, so he didn't like that. So loo nto leyo ndiyayithanda uba ngaba yiyo enye into ebangele into yobana makabe uyaphakama. And I'm sure
Bambiza umZulu ke e-taxi rank and yena ngumuntu oright and bamncedile ke bamncedile ukuthi afumane itaxi. Uyabona if ubuziwa as iphara and then uxalele abantu ukuthi uyadriver awuzofumana umuntu uzakunika imoto msinyane. But ke ezinibona bancedisane bamnike imoto ngoku akanangxaki, even i-owner ayinangxaki naye and ngumuntu wabantu ke ezinibona zitshomi zakhe ezi. Endiyifundileyo kweli bali into iyi-1, impilo yakho ingatshintsha anytime.